Amo è tot sarà, ningun norma d'intorno, ma oggi passeranno qua 4.205 veicoli. I descende il 19 de febbraio. La Svizzera ed ils paesi del nord hanno vacanze e del Verein darà un dì di ricordo per il trasporto d'autos. Del nord vengono per ir in Engiadina, Austria ed Italia. Da venda qua, a Selfranga sur Clostre il nord, 19.000 metri tra le montagne vi in Engiadina, vi saliains per la vin. Dopo 22 anni des garantire il Verein la cogliazione tanto l'Engiadina Bassa ed il resto della Svizzera. I des in quarta van las 5, con Annalise Bulfoni comincia il dia al Verein. Ils prüms autos stan fin già despo una mezz'ora in colonna. I arriven da Livigno, giusto sur confine in Italia, löda sport con Schein fin in Scandinavia. I ha da dir svelt da bel principi. E faccio d'una uscena pronta, perché è di 39, e allora vai per dare ora più svelto. Il prüm da bot 200 autos ci passaran qua mo avant la sesa bonura. Grazie Fitch, arrivai. Annalise Bulfoni sa co ci gira, dopo ci dà il Verein 39. e sela alla ciascia. This is one way ticket. Grazie Fitch, arrivai. E se lui magari in romanzo ce la leuzza, allora ci sono mo in Engiadina. Oh. E la saer a dis che queste sono confusioni programmadas. Der Morgen, buondì. Das ist nicht für da. E gli stessi esa da restar calm. Kassan Simon, potesse schwelten ihr ja, avesse qua un problem per via d'un ticket. Grazie. Ja, warten Sie, mein Chef kommt gleich. Ella dice la dos, ja, comprai un ticket. Hi. Questo. Ma questo non è il ticket, questo è l'EUPLF formulario. Il chef personalmente giuda e chatta tanto ils documents dels turists saint eramo il bigliet just e valabel. Mince tan compni biglietti allora online, allora crainice des eramo per tornare, allora sto declarare, allora hanno incletta e c'è lì alleni forse un po' più preciso sulla homepage allora sanno ercia. Questo è un one way ticket. Restar calm e quietar era la devisa del chef Simon Ronner. 5 haiadom per dune, fetch 5 de mince lingia, non hanno in price, c'è quasi una misura, ci va bene, loro non dà nervosità, e le colonne non cominciano a mudare la lingia. Alla roda da manzinare un pa scopra la bescia, schön parta, lesse mir tots. Qui sono tutti dombrar fitchbein, mit tanto RPN questi passano sperez via, con questi cestschufen loro da avanti, quei capite mit tanto loro is da mit tanto un po' da con un buon pleto c'è un po' da quietare o per solo in da comunicare tre bain loro. La prima cinquantina d'autos, il prim tren, è scergiato. Se su 50, io so guardare quando ci va su, riduziamo la quantità, ce ne abbiamo più dentro di una stessa. Se questo è su in avanti, non è loro più. Mince minut quinta, l'orario è sonch, a 10 scots passa minciura 6 trens d'auto e 4 trens de personas tras il Verein. E quai per grandissima parte sono un unic binari, quai vol coordinazione. Camions arrivano in sonda Bepax. Faramo sveltera 200 wieder retour. Camions dovranno ad una da più tempo, per il scergiar e da manövrare. Qui è questo monitor, vediamo la via, vediamo il binario. Noi possiamo controllare se non sia lento, se sia libero. C'è pizza? Questo è un semplice machinista che non ci va per la via, perché non vede nulla. Lei va bis in quel cielo da 4. Vida mince tren daia be una locomotiva. Vers sud tirla, vers nord stumpla il tren. Und anhalten. Sul fardì un sguardo sul monitor. Questi sono i portretti attuali da Saglians. La galleria non è piena del tutto, qui io sto un per qua davanti alla casa. Una donzaina da cameras mossa in giù che le colonne crescono.
E con cui ci faccio tutta la coordinazione per il momento. Duna justa mangi guard a Selfranga, la guardoro se fich bunamo. Also quella blaina da venco il prossimo. Selfranga vers las 9. Il Svizzers riven. Fingiava a mezdia da stare in colonna. Claire stagiun otisma al Vereina ed in sé non comportessen in giuns discapits. In sé. Sie kommen erst noch. Wir haben ein riesiges Problem mit einem Lastwagen, der nicht fahren kann. Il chauffeur dovre un passo stehen. Dann musst du weiter mit dem Anhänger reinfahren. Okay. Der Zug kommt jeden Moment. Dann haben wir schon 180 Autos, liefern wir innerhalb 20 Minuten. Ein Tassom a d'una un da tgnarla sur vista. Das fahren zuerst mit den Autos, dann LKW. 300 meters ein per il tunnel tenge il tren. Oz vengan transportati ils autos intact da 20 minuts e cursesce un tren d'autos da più tras il Vereina trais in tot. Beuschea arriven ils chargiaders da niermeisters col traffic da d'una sonda da Favrer. Un unic auto invidà in tassom ed il traffic risce da star salda e periclitar l'orari. Zug leer, Auto schicken. Securitas 40 Auto. Per qua in nu quinten be minuts, ma centimeters. Da più autos sul tren e più svel ci va. Fare il Tischlen a qua non qua al Vereina e vuol dire chargiar tants autos co possibile su un tren. Il plet deriva dalla Bern-Lötschberg Simplon Bahn BLS. Là anempe ils della via Fierretica in preis avantons cocides da prunar autos sun trens. Ist ja ziemlich hektisch das Ganze. Come on. Stopp. I des freit, blec e zoscht. E squaduna fai a prescia. Stopp. Jetzt kann ich dem Kollegen helfen. Im Lastwagen. L'ura tica, l'urari scodit e sonch. Es ist, weil der Lastwagenfahrer gestresst ist, steckt er uns an, aber auch umgekehrt. Darum so gut wie möglich cool bleiben. Lokführer, warte! Jetzt darfst du fahren! Spetar as stoia inamöt in dis de records co quist. Avam mezz dis un 2 uras la regla. E col camion n'aia dat quista sonda a mo 30 minuts da più. Da quist dis clomma la via Fierretica sosten. La securitas ed ils cadets da traffic da quaira dirigen ed ombran perce tot ia uscelisch co possibel. Questo è il pianeta da partire l'intera storia, perché noi qua abbiamo un poca piazza. È vera. Quai non è pedanteria, ma necessari perché las colonnas non stoppen eramo la via cantonala. Un schönes. Nein, präzise. Wart. Dann schön ruhig. Brems. Ja, die hohe Handbremse. Vergisst man halt. Bitte schön. Und der Jeep kann dann auch gerade gehen. Genau. Gute Reise. Gern. Schönen Tag noch. Buns giavuschs per Cici non ha pazienza. So. Wieder ein Problem gelöst. Quello è un gusto. C'è non ha niente da aspettare, ma sa lunch. C'è non ha niente interesse da aspettare qua un'ora e mezza. E allora al domanda c'è il venire più tardi, allora ha detto, ja, se viene più tardi, viene allora aspettare halt 3 ore. I mezz il mar dad autos un'isla, il Bistro Schneiders. Questa sonda da Favrer è per le donne al buffet un dels melders dis de vendita dell'om. Also, als Doppeli Fleischkäse, als Gemüse, ein Schokogipfel.
Qua daia da tutte sorts, ma l'unico giavus della clientela arrivar sul tren e per quai stoia ihr svelt. Cappuccino, Kaffee, Sandwich, ja, Brötchen, alles. Die nehmen einfach, was sie Seit wir die Anzeigen haben hier oben, wo die Abfahrtszeiten drauf sind und wenn der nächste Verlad ist. Und das Gleiche haben sie ja da jetzt auch gemacht und das hilft uns schon sehr viel. Aber sie sind schon gestresst, so wie heute so, wenn sie rollen, das Auto nicht mehr finden, wo sie einsteigen müssen. Grüezi miteinander. Da Cella Vart in Engiadina Sagliains vers la Sündasch. Il tren arriva. Il Süns an via libera c'ès spetten. Ossa var 2 uras e da d'una da püs arrivan, da l'Engiadina, l'Italia e l'Austria, per tornar la bassa, ma ir in Francia o Belgia. Beim Herfahren sind wir bewusst um 6 Uhr morgens losgefahren, dann zumal, und dann haben wir keinen Stau gehabt, wo wir sind gekommen. Beim Zurückgehen haben wir auch noch die Wohnung geputzt und dann hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir gehen konnten. Ja, wisst ihr, wir waren im Walmischsteuer. Dort wird man so gut umsorgt und es ist so eine schöne Atmosphäre im Walmischsteuer, dass man das noch lange mit sich heimträgt und noch ganz lang von dem zehren kann. We had a wonderful stay in Italy, so we're totally de-stressed. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich eigentlich immer beschäftigt bin. Meine Familie ist da, es ist eigentlich gar nicht so langweilig. Die Zeit geht sehr schnell um. Dites-nous, il y a combien d'attentes? Parce que... 1 heure et demie. Ah, ça va. Ils n'ont pas le choix. Ils ont la patience. La liot a buona luna, plana vaia, ma na più lunch. Wir müssen beim 100er Autozug die Lok wechseln wahrscheinlich. Hat nur noch ein Drehgestell. Ils autos vengono ad unir, ma la locomotiva, alc ci no capita quasi mai, nu va. Hat nicht wirklich keine Pause. E maschinist no daia ner in giun. Kein im DLG, nichts rum. Ner illa reserva. Ah, okay. A snestra colonnas a dreta un tren plain per bloccare e di mezzaint dalla locomotiva sul spiert. Okay, gut. Ma cosa sta vero se vigno il macchinista non è a provare a fare la locomotiva e loro davò pro eine non rivende dire din schnaver an da fare al Lokführer 100 Zug verrät antworten. Ja, er ist gerade noch mal auf die Lok geredet, da ist der Simon, er muss noch mal aufstarten, es ist ihm der Hauptschalter rausgefallen. Wie concretezza, se c'è non io non. Quai a conseguenza sehr per Selfranga. Man sieht, jetzt ist gerade alles voll, ein Zug fällt noch zusätzlich aus. Jetzt müssen wir gerade die Notlösung eben öffnen, damit wir da möglichst keinen Stau auf die Kantonsstrasse zurück haben. Per evitar quai ven svia il traffic sulla Plaza de Montarcia d'Ainas. Grüezi. Vereine. Dann dafür auf den Ersatzparkplatz warten. E quai vuol dir ir aspettare in colonna fin ci si può continuare per la prossima colonna. Ides mezzdi, ides d'aspettar var 3 uras, ma un effett sulla buona luna non para quai da davvero. Né per questi familiadi, né per questi fanir ils trens. Hier warten, war draußen sein, ein bisschen spazieren, wunderschönes Natur sehen. Das ist nicht dasselbe als das Warten am Wagen hier in der Nähe von München. Ne? Ganz was anderes. Viel besser. Sagliains, la locomotiva non smuointa. Ides luna ed il barrage da curaint nu fa forza. Jetzt ist da. Wir sollten die Leute informieren auf dem Zug. Ich weiss noch nicht, wenn es weitergeht. Einfach sagen, wir haben eine Lokstörung, wir müssen jetzt schauen. Zuerst muss die Lok wieder laufen, dass wir entweder fahren können oder zurückziehen und umladen. Grüezi. Wir haben im Moment eine Lokstörung. With the locomotive we have a problem at the moment. Bisschen Geduld, tut mir leid. Italiano, abbiamo un problema con la macchina del treno. Intanto il tren numero 2 può ir, resta numero 3 bloccato per una mezz'ora. Il chef dà tips. Sonst nur da bei aussteigen und die Füße vertreten kann man schon. Ja. Gut.
Blair Otter co da aspettar nudaia, magari a una merenda, dalla Bar del Sud, be del Cerin mobil. Grüezi wohl, Kaffee oder so etwas am Minibar. Bitte schön. Ich würde gerne Kaffee, zweimal. Zweimal so? Ja, sogar. Ja, schön. Das macht nichts. Genau. Zum Wohl, danke vielmals, schönen Tag. Zum Wohl. Ci des da aspettar es da annunziar eramo il Reit Nazionala. Also mit einem tempo da aspetto, se viene qui a Saglianzo ne ha in 60 minuti, con questo non savai oggi non era più lunch. Se il franga, potrai non se forza mo lasciare un momento, perché c'è là, è zwar schon, dat magari il traffico, ma l'aveva lasciato sulle 3 ore, so c'è, poi poteva mo in circa ma se dura più lunch, allora sta una forza ir su e là. Mince 6 minuti passa in medio in tren tras il Verein. Mince retard mette in privel l'orari. Ma cosa fai a restare quieti in questa situazione? Ma qua è saltare un po' routine, qua capita mica tanto, allora sto tornando alla situazione scoccialesce, si viene nervoso, capita bene, forza mo de più sbalzi, qua è, da stare quieti, tornando a vocel, perché c'è più svel non vai a pensare. Mince minut quinta ed appunto un'auto bloccata som e fin già sono i chargiaders e le strettas. Dort hinten steht noch das Auto. Eingeschlafen, gut, jetzt runter. Gut, der Retter hört Antworten. Reto mit ein kleines Problem gehabt, einem Auto eingeschlafen, aber jetzt runter mit Abladen. Eingeschlafen, ja super, das meint er eigentlich mit ab. Da vom mezzdi a Selfranga, dem da spät maximal 3 Ures. Wie verbringen Sie denn die Wartezeit? Handy, Musik hören, essen. Wir haben unsere Bücher ausgepackt und jetzt kann man endlich mal in Ruhe lesen. You have to have patience. There's a lot of people here. In Denmark there's a holiday now. Danais ed olandaises, tudaisches e zürigais, tot ci cumainza oz, vacanzas da sport. La perspectiva sul movimento la naiv para da far buona luna a tots. Ein bisschen mit Essen und Musik hören, ja. Ja, soll ich sagen, mühsam, ja. Happy? Happy. Happy, happy. Mein Geduld ist up. ja. Buona luna a circa tots. Ja. Dort vorne, wo die Dame in der gelben Weste steht, dort kann man dann dort links raus. Il transport d'autos al Verein. Quai son quisdi 15 personas dalla retica, 7 cadets da traffic, 6 dalla Securitas, 3 donnas al bistrò, 6 machinists, 3 trens d'autos, 4.225 veicoli e una locomotiva bloccata vis Saglianz. Wir können jetzt den umladen, gell? Gut tischeln, dass wir alle draufbringen, dass ja keiner zurückbleibt, der auf dem Zug war. Via libera pels autos bloccats, ma la locomotiva Non vedi sul bügel? nu famo d'una una forza. Per vide la locomotiva rotta pon circular be 2 in peda 3 trens, ma tot in tutta la gliotta aspettar per quai 45 minuti più lunch. E l'ora finalmente va in avant. Un machinist ci aveva liberi inviati con una locomotiva da riserva. Le loccole veniamo avanti al 200 in anno. Ossa es abbiamo da jonglar con le e binaris. Quello sono Vereine Mitte. Stanno in luogo, mit der Log, dass zu mir da halten kann. Qua è il salvamento ci arriva. Hai, questa è la macchina, la locomotiva di salvamento. Scodi per fortuna va una locomotiva di riserva, wie se il frango scendi scott. E poi non si hai infra più o meno 2 ore, non è più facile da reagire, non venderci anche al terzo trenci di scrodare. Cosa c'è già? Cosa gira da c'è altro? E il chauffeur San Manzinar va tot liscio. Noch einer, dem fahren wir, noch ein Auto. Über. Kannst gerade vorne drücken, Bereitschaft, Gleis 2. Die Bunne schon pronto.
E si des bun es la centrala de traffic della via Fierretica ora l'anquar contenta. Für selbstständig gibt's 72 mit der Kabul. Quei vuol dir il traffic cula, l'ora ritorna e Simon Roner può dare un cuc als temps d'aspet. Qui da questa parte guardare terbaini, da cella spererci nie melder, qua è giusto da vera, curci a nuder c'è 3 strins, che ci guardare. E des da vomets di de volas trais. Finosa sun passats 3.000 autos tras il Feraina e la situazione as normalisescha. I ossa poden giusto dar art. Movia qua, qui avete portrets alle graivals. A Selfranga non daia più autos finora in via ed er davan bart sun las colonnas nudas più piccnas. Das ist ein paar der Spera. Simon Roner calculescha quants autos ci sono. 6, 8, 10, dan brüste quals autos. 12, 13, 14. Also wenn melder, i des bain quant. Da meins geht circa una mezz'ora, c'è non nur da. Osa da erioche via, però e noi non siamo via per un quarto d'ora, in valore in 2 ore si vanno avanti uscire. So wird, gut, grazie, ciao ciao. Las difficultats a Saliain sun scholtas. Osa vaiamo per far la controlla, des 8 minuts tras il Feraina, vi Selfranga da Cella Vart. Grazie Fitch per tes lavoro e loro famo una bella sera e era da avere in Giocia Marco. Gianretto Cantieni ha finì, ma il chef vamo aver in bureau c'è effett c'al disturbi della locomotiva a nu per ils oraris. Ci damo colonnas nutili inquietescha, con quelle sese da far quinta d'una sonda da Favrer. Ora haben wir den von der Lok, sind wir wenigstens wieder können fahren und dann haben wir können. Il sguardo sulla grafica mossa l'orario exact della sonda al Feraina. Ja, aber jetzt sehen wir, jetzt wird's dann langsam. La locomotiva a causar retard, nempe stortas cotschnas, stortas neiras sun trens punctuals. Sul Farnot a Selfranga, a Moaduna passa un auto da Vocel. Ma questo puoi dire relativ precis, no fain più o meno 500 milioni autos per anno, sono in marzo sono 8 tons per il Verein, che vuol dire che fussen per 4 schars, forse non è di 5.000 schars, 4 milioni autos. Ci sono i stras durante quel tempo che sono responsabili qua per il Verein. Intanto che i zuns van in vacanzas, lavuran ces. Questi ci vessen fin già lunch saira soncia. Führer. E les dir tot in dort un buon di, un di gratia, e sono però sehr contenti di definire, di posare a casa, e lasciare un po' star pacific, in un sto essere domani buon'ora, fin già da c'è buon'ora alle 7 qui. A Selfranga surpiglia ossa il chargiader Peter Meyer il traffic della notte. I va vers la Zotzaira. Finché l'ultim tren d'autos passerà tras il Vereina dura amo fin davant mezzanotte. E per Simon Roner finalmente 4 ovet, davant un di da 6 giuras. Just keep the same distance. That's it. La saira da volas deix riva derce il traffic da Livigno, da volas vacanzas illa naif italiana spetta un lung viadi fin in avò a Luxemburg. Ein Tipp, es ist ja sehr knapp zum Ja, Mitfahren, sehr knapp, so reinfahren. Was wir manchmal machen ist, die Scheibe öffnen hier und eine Zeitung, so eine Rolle machen. Sie halten die Zeitung da raus. Ja, so fahren mit der Zeitung der Wand entlang, dann fahren Sie Zentimeter genau. Ja. Irgendwie geht's immer. Ja, okay, merci. Okay, danke Ihnen. Per ils ultims trens la sünder saira esa da far il Tischlen. Lo varscha mezzi possibel ad una 4 autos sun un vagun. Ja, das ist gut. Danke. Gut, Peter. Und ganz kurz. Bring ihr an drauf der Letzte. So, super. Dankeschön.
E da d'una la sündasch saira chattar la balancia tanter servezen al client o la clienta e fare il possibile per gnaraint uraris. I va vers mezzanot. L'ultim tren parte da Selfranga vin Engiadina. Peter Mayer ha tem de fare ordine svudar Chavognas. Ils ultims seides autos spetten da podarir tras il Verein. E lor machinist per quel viadi sarà Curdin la Raida. Ir col tren tras il Verein e un servezen tante roters naci stesen far din continu quist traget. Zusätzlich allein vom Fahren her selber ist es relativ monoton, halt eine Viertelstunde dunkel und nachher wieder wechseln. Aber ich mache es eigentlich noch gerne so als Abwechslung. Ab und zu einmal da oben ist ganz okay, ja. 19.000 meters tras las montañas, un binari pel solid culivora. Vainch avant l'una arriva l'ultim tren, con ils ultims autos nan da l'Engiadina. Il servezen da Curdin la Raida es perozza fin e Peter Mayer schargia l'ultim tren. Ja, es ist wieder ein richtiger Kampftag gewesen. Es wird, wie an jedem Tag, wird Abend und irgendwann ist man wieder sauber, hat man wieder alles weggebrungen. Wenn es zwischenzeitlich auch gröber gestaut hat. Tschüss, Grüezi. La sonda dels 19 de febrer es passada. Davo passa 20 ore de gestione e 4.225 veicoli transportati. Les llums venien stützes e da bun'ora las 4 vaia derce liber col prüm tren.